Hey, ma-South African, siyovuka uma sekwenze njani? Siyovuka uma sekwenze njani? Nangu uJacinta uyayilwele i-South Africa sithulile. Umile usisi umile eqinisweni akanyakazi akathini. Ngisho sebamthreatenisha ngokumbulala kodwa akanyakazi. Sihleli thina singama-South African sithulile. uDJ Warras wayelwa alwela ama hijack building. Sithulile sigoqa izandla baze bambulala khani simemeza ukuthi hey bekuyinsizwa le ndoda le ndoda beyimile iqiniso. Izona izinto esizenzayo thina singama South African. Sikhuluma umuntu masekashonile. Hayi bafitha asiyekeleni lento le. Asiyekeleni ma South African. Nangu uJacinta ulwela into right. Asimesekeni. Ngoba phela thina igcine nithini esimgxekayo kodwa lo muntu ulwela thina. Ngoba lento yama illegal foreigner bangathi uyayibuka kahle kahle sesikhuluma iqiniso nje uJacinta im affect directly. uJacinta kusinguye oswela ispace abantu abakhe ukuthi bangene esikolweni. Abantu abakhe bane space esikolweni bangenile esikolweni. uJacinta kusinguye okhalayo ukuthi mafemu achashe ama foreigner thina sithola imisebenzi asikhona ukondla imndeni yethu. Yimi nawe esikhalayo ukuthi ama foreigner asithathele imisebenzi. uJacinta akaza akhala ukuthi ama foreigner ima-affect ngokuthi ama-foreigner a-drive ama-truck thina sinabo code 14 kodwa sichashwa. Yimi nawe sinaleyo nkinga. So kahle kahle uJacinta ulwela mina nawe. Mara mina nawe unokuthi simsupport sithi no xenophobic. Xenophobic ngani ngokulwela iqiniso? Angithi mawungene kuleli kumele ube namaphepha uphelele. Asinankinga nokuthi uze la kodwa yiba namaphepha akho aphelele sazi ukuthi uze lana ubuyapi uzokwenzani. Bafethu mina ngibe disappointed. Nangalo sisi walapha Addington akhuluma ukuthi uJacinta akayekele ama-foreigner akubhalise abantu abakhe noma banganamaphepha babhalise labantu ababo. Ngimangela bafethu ukuthi awulosisi kanti ucabanga kanjani? Ngafisa kuyibona indoda yakhe. Hayi ngeke bafethu. Intombi ecabanga kanje or umfazi ucabanga kanje. Kahleni madoda, kahleni madoda. Ngisho kwamina phela ngi-South African. Uma ngabe ngifuna ukwenza something I must produce my ID. Into nje engiyaziyo use South African uyayazi le ukuthi mangabe ufuna ukwenza something, mangabe ufuna ukuvula i-account ufuna ukwenzani, ufuna i-ID. Ngaphandle kwe-ID angeke uzoncedakala. You must produce something. Mayo-register umntwana esikolweni, kufuneka zonke lezi zinto, ama-birth certificate, incwadi yase-clinic, kufuneka zonke lezi zinto lezi. Yo-register umntwana. Wazi kahle ukuthi kufuneka ini. Mara lo sesiyeni ukuthi hayi ama-foreigner wa-register angayenzi next, angakhiphi next paper. Register umuntu nje ungamazi ukuthi ngibani igama lakhe babakunika lona lakhe ngempela uregister uthini. Kahleni bafethu ayeye isikhathi madoda esikhuzeni nalabafazi makwebake basebenzisa ingcondo hayi khani basihlazisa yini nje lento eyikhulumayo. Register kanjani umuntu unganayo nephepha eli1 lakhe? Izwe liyohamba kanje. 30-40 years down the line sobona president we-foreign. Yuthi mase sicala sithi lona phela akakwazi ukuthi angaba nephathi akasi South African bakuvezele lama report ukuthi lo muntu ngo2026 wayenza grade 1 eAddington Primary. Ngo2021 wayefunda kuphi lo muntu iSouth African. Kuzoba ukuthi iSouth African ngoba phela alikho iphepha elimkhomba ukuthi uyi-foreign. Bayemfakela zonke izinto la njengoba sekuvela ukuthi manje labantu baka Home Affairs nabo abasafake ama-ID kuphela. Sebafake nama-ID abantu abashonile. Shuthi umuntu wakini makashonile i-ID yakhe bayithengisele i-foreign nabo my friend. Liyahamba izwe. And izwe lihambiswa yimi nawe. Mina nawe sithulile inkohlakalo yenzakala. Ngoba amanye ama-South African ayayisupporta le nkohlakalo. Mina nawe sifuna iqiniso, asenzi next sithulile. So ukuthanda kwami iqiniso mina nawe kusiza ngani singani. Nangu uJacinta usukumile uyalo. Mina nawe sithulile sibhizi senza ma TikTok challenge anganamsebenzi kodwa izwe lona liyahamba. Akusukumeni ma South Africa. Ngiphatheke kabi namuhla ukuthi uJacinta walwa yazi walimela iqiniso, walimela isisi uqiniso. Into ehlula amadoda ukuthi ami iqinisweni siyahluleka. Sikhulu siyemzela ngemuva nje asikhuluma siphumela obala. Akekho umuntu ophumela ubala ngendaba yama-foreign. nguJacinta nje uyibeka straight ukuthi futhi akawazondi ukuthi umuntu makeza la South Africa akeze nama particulars akhe aphelele. Sazi ukuthi uyaphi ufunani la. Hayi umuntu encumncela abuye lana sekahudule basekalayisha abantwana abagcwala isitruck abuye la azobachitha la ukuthi abangene isikole. Kokucala labo teacher abafundisi laba bhadarwa yithi ama taxpayers.
manje thina abantu abethu kumele bangafundi kufunde abantwana bama-foreign. Kunabantu bomama bebakhala ukuthi last year abantu ababo akazange bafunde, abantu ababo azange bafunde, na this year still abana space futhi abantu abethu akumelanga bafunde ngoba thina sinamali ukuthi sidizele uprincipal. Ma-foreign ayakwazi ukudiza, kumele kufunde bona ezweni lethu. Kodwa i-constitution ithi every child has a right to education. Yiphi le right to education uma ngabe kufunda ama-foreign abantu abethu bangafundi? Phela i-constitution ikhuluma nathi ma-South African, ayikhulumi nomhlaba wonke. That's why bathi i-Constitution of South Africa, not Constitution of Africa. Siyicaciseni leyo ukuthi uma ithi every child has a right to education, ikhuluma nathi ma-South African, ayikhulumi ne-Africa. Asiyeke noku-interpret i-constitution ngamasimba, iyanyanyisa lento le. So hayi bafethu, ngiyacela ake sisukumeni, ake simsupporteni uJacinta, siyisupporteni i-March in March i-right ngoba iyasihlanganisa singama-South African. Akusiyi political party i-March in March. Kube yi-political party bese soba divided. So iyona into eyodwa ekwazi ukuthi singama-South African sihlangane sodwa sibe yinto eyodwa, sikhulume ngizwe lodwa. Ake sihlanganeni ku-March in March. Ngiyanicela. Seyisikhathi manje, seyisikhathi. Ukulinda okunye la sokulinda ingozi. Ngiyanicela ama-South African, ngiyanicela ngomoya ophansi. Zonke inhlangano zahlanganeni, EFF, MK, IFP, ANC, konke nawo ANC akuvuke emacandeni. Izwe liyamoshakala ukhona. Nithulile ningabaholi, nithulile. Benihleli lemrule ngangaze ngikhulume ngendaba yama-foreign. Banjwe abantwana amabhasini, bantwana bagcwele banganamaphepha. Nithulile ni-ANC, anikhulumi next. Bafethu kahleni bafethu. Kahleni bafethu. Asibekeni ipolitiki this time, ake sibekeni ipolitiki aside. Siyibekeni kancane ke solve le nkinga yama-foreign. Yothi mase sisolvile bese siyabuyela kupolitiki yethu nokugxekana kwethu. But for now, asimeni kancane ngepolitiki yethu. Ake siyibekeni aside, sike sisolve indaba yama-illegal foreigner. Ukuthi abahambe, umuntu onganaphepha la akahambe. Umntwana ongana afanele ukuthi aregister esikolweni akaregister, akabuyele emuva. Kokuqala nje kuba la South Africa unganamaphepha, kuyicala lokho. So register kanjani esikolweni ngoba vele sophula umthetho wena, kokuqala ufike njani la unganamaphepha? Bafethu hayi mina ngiphatheke kabi shem. uJacinta yazi angazi anginayo igolide nesiliva sesikuthi ngakubonga ngani. Kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu uyokubonga. Mina ngithi ngimile nawe sisi, ngimile nawe 100%. South Africa vuka daki liyahamba izwi, ama-foreign ayalithatha. Lokho sibukela udla, lokho wenza ama-TikTok challenge ujive imini yonke. South Africa niyahamba. Yothi uthi pha uthola ukuthi wonke iy'kolo zala South Africa igcwele ama-foreign. Nabo-prince bakhona nasema-foreign. Singasafundi, thina abantu bethu bangasafundi. Ilizwe lingafundanga lifana nempumputhe. Bokwazi lokho. Danko. Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangibodwa send a message to bantu base-South Africa uthi ma-South Africans ayovuka masekwende njani, ayophapha mama sekwende njani. NangiJacinta ngobe salwela iSouth Africa ayedwa guys. Bantu balokhu bathi we are behind you. Shout out to Jacinta for president. Bakhuluma kuma-keyboard kesana, bakhuluma emafoni nabo, but they don't get out there nabo on the ground balwele iSouth Africa. So uyasho ukuthi asiphumeni ngetingane silwele iSouth Africa, because honestly speaking the way kungakhona siyoqina thina as ma-South Africans esima-foreigners here in South Africa, because siyabona ukuthi bantu boqhamuka bafuna kulithatha ngengani lelive. Please do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.